Ljudi, polako. Obraćam se vama koji svim svojim srcem podržavate studente, jer ste im otac, majka, baba, deda. Polako, nemojte vi, ljudi koji podržavate studente svim svojim srcem, da zabrljate i zaserete i učinite studentima protiv uslugu. Ja kapiram, ja sam majka studenta, ja kapiram. Niko od nas ne želi da mu se dete još mrzne tamo i pešači po Srbiji uzduž i popreko. Svi smo mi u fazonu, daj više završimo s tom bagrom, evo sad 15. mart, veliki skup u Beogradu, daj da završimo s tom bagrom. Polako, rođaci, nikako nemojte da radite ništa impulsivno. Nemojte da upadate u Skupštinu 15. marta ili u RTS. Nemojte da radikalizujemo proteste u Beogradu, da se sukobljavate s policijom. Nikako. Polako, pametno, pratite šta studenti rade i slušajte njih. Jer lako će se studenti obračunati sa ovima koji bi da se prišljamče i ogrebu o studente, ne znam, neki mediji, ne znam, neke estradne ličnosti, neki preletači, teoretičari zavera i analitičari. S njima će se studenti lako obračunati, ali mi koji ih podržavamo svim srcem, ako mi zabrljamo i uradimo nešto impulsivno, tipa krenemo da upadamo u Skupštinu, učinit ćemo toj našoj deci, tim našim studentima ogromnu protivuslugu. A učinit ćemo ogromnu uslugu režimu. Dakle, narode, svi koji podržavate studente svim srcem, nemojte dozvoliti da vaš impuls nadjača vaš razum i pokvari studentima sve ovo što su do sad izgradili i postigli. U 15. marta treba se skupi nas milion u Beograd, to nije sporno, ali taj protest mora da bude jednako miran kao što je bio ovaj u Nišu. Bez upadanja u skupštine, opštine i šta ti ja znam, u institucije. Treba da bude baš ovakav kakav je bio u Nišu. Samo naravno masovniji, dobro, i Beograd je veći, ima više mesta, ali takav isti kao u Nišu. Nemojte da vaša želja za slobodom napravi sranje ovoj deci. Gledajte kako studenti funkcionišu i kako sprovode ove proteste. Suština ovih protesta nije samo menjanje režima, hapšenje režima. Suština ovog protesta nije samo menjanje sistema i čišćenje sistema od parazita. Suština ovog protesta studentskog je menjanje svesti ovog naroda. Mi 30 godina, ako ne i više, živimo u ropstvu, u koloniji, u okupiranoj zemlji, u strahu. Ucenjeni smo. Naučeni smo da sa strahopoštovanjem gledamo tamo nekog predsjednika države ili predsjednika vlade. Decenijama i generacijama nas neko uči i vaspitava da imamo strahopoštovanje od onih koji su nosioci vlasti, da ne kažem od onih koji vrše javnu funkciju. I to ne može za jedan dan ili mjesec ili 2 ili 3 da se promeni nakon 30, ako ne i više godina. Da li vi vidite studente koji šetaju po Srbiji uzduž i popreko od grada do grada i posećuju sva ova sela usput? Zašto? Pa zato da bi došli do one bake i do onog deke tamo, do onog mladog bračnog para u selu i do onog usamljenog penzionera opet tamo u nekom drugom selu. Da bi im prišli, da bi se rukovali s njima, da bi se zagrlili s njima, porazgovarali, družili se s njima, da bi ih studenti oslobodili straha svakog od nas pojedinačno, da bi mi izgubili taj strah nepotrebni i besmisleni od vršilaca javnih funkcija. Da ne kažem od ovih što su na vlasti. Da bismo mi kao narod shvatili da nema čega da se plašimo, da su oni naši zaposleni, a ne naši gospodari. Da bismo mogli da oslobodimo svoju zemlju i od ovih parazita i mafijaša i od ovih kolonizatora s polja. Zato studenti idu od grada do grada, od sela do sela i svakome prilaze, sa svakim razgovaraju, sa svakim uspostavljaju kontakt direktni, tet a tet, da bi ljude oslobodili straha, podigli svest, promenili taj naš problematični deo mentaliteta gde se mi plašimo predsjednika države, predsjednika vlade, ministra ovog i ministra onog. To je suština studentskih protesta. Cilj je ispunjenje tog zahteva. Hapšenje ove
mafiji, ali način na koji to studenti rade jeste kroz podizanje naše svesti, kroz buđenje, kroz oslobađanje od straha svakog pojedinca u ovoj zemlji. Iako mi kao narod koji jedva čeka slobodu, koji jedva čeka da pohapsi ovu mafiju, ako mi napravimo sranje i sukobimo se sa policijom, sve to što su studenti do sad uradili pada u vodu. Dakle, nemojte ljudi 15. u Beogradu da upadate ni u kakve RTS-ove, ni u kakve narodne skupštine, već sve da se odigra onako kako se odigralo u Nišu. Samo slušajte i gledajte studente. Dajte im onu podršku koju od vas traže. Ne očekujte da će 15. mart biti završnica, da će se tu nešto rešiti, hapsiti. Napadnete li policiju, budite sigurni da će studenti da brane tu policiju svojim telima kao što su je štitili u Novom Sadu. Nemojte policiju da napadate i da se sukobljavate s njom, nikako. Pokvarit ćete studentima sve. Da li ste vi primetili kako su studenti naklonjeni policiji i kako je policija naklonjena studentima? Nemojte im to kvariti. Druga stvar, studenti ne traže od nas, naroda, tu pravdu. Studenti tu pravdu traže od policije, između ostalog. I dozvolite studentima da od policije dobiju tu pravdu. Nemojte vi da im obezbeđujete tu pravdu. Jedini način da se ovo reši bez krvoprolića jeste da slušate studente i pružate im onu podršku koju od vas traže i koja je njima potrebna i da pustite da studenti dovoljno ohrabre policiju, da policija pohapsi ovu bagru i tako neće biti krvoprolića. Ako mi budemo išli da oslobađamo institucije, da hapsimo građanski bagru, bit će krvoprolića. I u tom krvoproliću najviše će da stradaju upravo studenti. Dakle, nemojte da vam je na pamet palo da oslobađate neke institucije po Beogradu. Ovi će se braniti, ova bagra. Već pustite da studenti svojim radom, okupljanjima, ohrabrivanjima, saradnjom sa policijom, dovoljno ohrabre policiju da policija uradi svoj posao. Dovoljno je 20 policajaca ili službenih lica koji su naoružani da im više prekipi i da kažu dosta bre više, neću bre ni ja da trpim ovu bagru. Dovoljno je 20, ako ne i manje takvih policajaca da uhapse 2-3 iz vrha ove koruptivne piramide. Cela ta koruptivna piramida pada kao kula od karata. Svi ostali u toj koruptivnoj piramidi sami će se predaju policiji da se ponude kao svedoci saradnici, zaštićeni svedoci. Pustite studente da dovoljno ohrabre policiju, da policija to uradi. To je jedini način da se ovo završi bez krvoprolića. To studenti svih ovih meseci rade. Ohrabruju ljude iz javnih institucija i traže samo našu masovnost. Jer što nas je više, to će onaj policajac tamo u policiji brže da bude ohrabran, da vidi 1 milion ljudi u Beogradu kaže čekaj bre jebote. Gle koliki narod. Pa i taj policajac će prestati da se plaši. To je suština ovog protesta i to je metod koji studenti primenjuju. Kao što rekoh, obratili su se policiji i pravdu traže od policije, a ne od nas. I ako zaista podržavate studente svim svojim srcem, podržite ih onako kako studenti žele i onako kako to traže od vas. Gledajte šta oni rade, slušajte šta oni traže od vas i to uradite. Okupite se tu i tu, tad i tad. Prošetajte odavde do tamo. Štrajkujte, bojkotujte. Ponavljajte, ispunite studentske zahteve. I ne očekujte da će se to sad sve završiti i desiti 15. marta. Da će 15. marta 20 službenih lica da prelomi i da to uradi. Možda se to desi za neki dan, a možda se desi tek za 3 meseca. Studenti su spremni celu godinu da ulože u taj proces dok se ne desi to što treba da se desi. Strpljen, spašen, tiha voda bregroni. Ne možete posle 30 i kusur godina najgore diktature i kolonijalizma i sistemskog urušavanja svesti i svega u ovoj zemlji, u ovom narodu, očekivati da se nešto krupno reši za mesec, 2, 3. Slušajte studente, ne upadajte u skupštine i u institucije. Ne odmažite deci i ne pomažite režimu. Oni imaju dobar plan i pomozite im da taj plan sprovedu do kraja.
Bog nam svima pomogao i niko nam ništa ne mogao.